Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadin balik sengau nak kipat ba bakador bai kali kalakiau. Kakanhun jong ka Batisi TV kala yo lat banyakren, bat kikat lo katne kinongnya kali local taxi hakathan West Castle District. Bat kini kinongnya kali kilai tu, baya kane lale da ka jingis tu jeng mot langru, bat kinong lek nangwan ban penkiu do de ka bai kali hadin bat kibor penya district. Kila penmi ya ka hukum ban sakit ya ki breu tang 100% na ka sitting capacity. Katkom ka jingis tu jeng ki babon kinongnya kali kamai, kalong lada ka bai kali kan nek kamjo kat ba ka jing sakit breu kan long no tang 100%. Let's say kan wan ra ka jing ya ki ban penmi ya ka bai kamai. Ngethap tang langut ba. Por beladap kan nang kita. Berbeda ngethap rengut. Kador ngesim chopor ngethap rengut ngesim lai phong. Lai pomar weh mentah. Mentah pakai ngesim san thau mar ban ngethap lat tang lai. Kia pediang ngamar bagian kami itu wilayah kran kita tin ke basya kata yang ada. Pediang ni. Long kiwa sosial dengan nanti mo. Long sosial ada dia long berkata porkat. Don kene kalau down dia ni kan dulu ya. Dan tak pada kalau down kan ni kan tang lain. Nomor bam bisa nako estioru. Kalau lu mata kan kalau down dia bukan sim lai puting kayu. Jadi tap tang lain. Lama kapor kalau ada nangin sim puting kayu. Baru ya nanti nasional pada sim kasar bawa semua. Maka apa? Akan kalau down ini sim lekro ini lekro. Galung kadon kecing kita akan bah nama bah. Nadu kalau down ini kecil sini. Kemio lekla kemio lesusu. Nak kecil sini. Kadon kecing kita akan yang umat Allah mami kadon pun mo. Dan mudah kalau kita bisa kalau kita kalau kata